So good day everyone. So let's start for our new topic para sa ato ang statistics. So mo ni siya ang ato ang chapter 1, Introduction to Statistics. So we have here the following discuss nato overview of statistics, data collection and data collection and experimental design and data classification. Okay? So first muna nato i-discuss ang pinaka-important mong gudong nga ma-discuss ang population and sample. Mo na siya ang ato ang two types of data set nga gagamitin natin to study the statistics. So ang population is the collection of all outcomes, responses, measurements, or counts that are of interest. And ang ato ang sample is the subset or part of the population. So kung tanaw nato sa iyang diagram, mo ni siya ang atong population. Ayan. Siyempre, ang population nato naapod tay sample. Ayan, sa sulod sa population. Okay? So actually, daghan jud kay na mga samples pang good, no? Pero mupili lang jud ta sa part lang jud sa population. Inana. No? So example, kung naata sa isa ka school, so example ni siya sa MSU IIT, no, school number of enrollees nga yun nga for 2022 for first semester, for example mo na sila ang mga nag-enroll, kuha lang nato ang sample by colleges. Pwede na pwede pod College of Education, engineer, business ad, nursing, inana by colleges. Pwede tayo inana mukuha para makabulota sa number of enrolled students for first semester. Nakuha siya. So, example, identifying data sets. No? In a recent survey, 1,500 adults in the United States were asked if they thought there was solid evidence of global warming. 855 of the adults said yes. Identify the population and the sample. Describe the sample data set. So we have here the solution para sa ato ang problem. The population consists of the responses of all adults in the United States, and the sample consists of the respondents, 1,500 adults in the United States in the survey. So ang pangutana diri, syempre kailangan maibawaan nato ang sample sa dataset. So ang sample sa dataset, responses of all adults in the United States, the data sample is 855 said yes. Oh, nara diri sa problem, yang giingon na, no? And 645 said no. So mo na siya ang ato ang sample. So from the diagram, mo ni siya ang 1,500 nga kaninga nasa sulod sa rectangle nga diagram nato, and nasa sulod ana ang survey sa ato ang sample. Okay? So inato siya ang illustration to understand para sa ato ang population and sample. And then next naman po, ang two important terms that are used throughout this course are the parameter and statistic. Ang parameter man good is the numerical description of the population characteristic. And ang statistic is a numerical description of the sample characteristic. Okay? So important man pud na sila ha para sa ato ang population and sample. Kay dili pwede magka-alternate ni ha, kay basin masayop ang sample kay parameter no, ang statistic kay population. Kailangan kabulo ka mo identify ha, parameter, population, statistic, sample. Okay? So example nato dire, distinguish lang nato kung parameter ba siya and statistic. Decide lang nato whether the numerical value describe a population parameter or a sample statistic. Explain your reasoning. So sa number 1, a recent survey of 200 college career center reported that the average starting salary for petroleum engineer major is $83,121. So the question here is, ano ang sample, ano yung population? Or para mas madali, asad dira ang population parameter or the sample statistic. Sa number 1 nga solution, because the average is 83,121 yung salary, diba, sa petroleum engineer is based on the subset of the population. So it is a sample statistic. Okay?
So klaro man pod kay salary man pod sa particular, di ba? This is particular petroleum engineer majors lang yung kinuha, no? So that is sample statistic. Para naman sa number 2, 2,082 students who accepted admission offers to Northwestern University in 2009 and have the average SAT score of 1,442. So the answer ani sa number 2 because SAT score nato is based on the students who accepted the admission offers in 2009 population parameter na. Okay, daghan ba kay estudyante pod no admission for that university, no? So daghan kay sila population jud siya, population parameter. So sa number 3 naman, in the random check of a sample of retail stores, the Food and Drug Administration found that 34% of the stores were not storing fish at the proper temperature. Okay, so the answer is sample statistic. Okay, 34% ang nakita nila nga wala ginastore ang fish sa proper temperature. Naklaro man pod kay diri na may word nga sample, 'di ba? So hint na 'yan para alam mo na yung answer. Sample statistic yung answer niyan. So yun nga, you have to practice pud hana, pud try it yourself. So kamo po'y answer ana. Okay, daghan kitag mga examples man pud later. So next naman po, branches of statistics. We have here the descriptive and inferential statistics. So duha siya ka part. Ang first na to i-discuss for the prelim, more on descriptive statistics. Sa finals, kay inferential na jud na siya i-discuss. No, ang descriptive kasi is more on organization, summarization, display of data, display of graphs, figures, textual, inana siya, computations, more on listing, inana ang descriptive statistics. Whereas ang atong inferential is involved using a sample to draw a conclusion from about the population. As a basic tool in the study of inferential statistics is probability. So more on generalization, more on interpreting the results, what statistical tools nga gagamitin para sa result, no? So mo na siya ang duha na to ka branches sa statistics nato. Okay? So we have an example para ma-determine nato sila. So number 1, a large sample of men age 48 was studied for 18 years. For unmarried men, approximately 70% were alive at age 65. For married men, 90% were alive at the age of 65. So diri pa lang sa number 1, alam na natin yung answer. Ang answer is descriptive statistics because it represents manggod, no? Nga graph man pud niya, no? Pero kung makita nato diri, a possible inference drawn from the study is that being married is associated with a longer life for men, no? So pwede pud na siya ma-interpret. Kay kung mag-interpret manggod ka, pwede pud siya ma-inferential, no? Kung tanaw na to sa number 2 nga problem, in a sample of Wall Street analysts, the percentage who incorrectly forecasted high-tech earnings in the recent year was 44%. So diri manggod nga part kay descriptive branch of statistics involves the statement percentage. So kani siya is pwede siya sa ato ang descriptive statistics because it represent percentage sa Wall Street analysts who incorrectly forecast high-tech earnings in the recent year was 44%. No? Pwede po siya ma-possible nga inference drawn from the studies that the stock market is difficult to forecast even for professionals. Okay? So inana siya, actually madali naman ma-identify ang descriptive statistics and inferential statistics from food. Okay? So next nato, okay, naatay ano diri ha exercises. So sa inyo assignment, quiz and exam diri ra jud kumukuha. So it's very convenient na jud sa inyo ang kaninga PDF or kaninga book kay diri ra kumukuha tanan. Okay? So that's why mas maayo nga ansiron jud ninyo ni tanan kay para pag abot sa exam or sa quiz na jud mo'y idea unsa ang manggawas. O di ba? So proceed ta, data collection.
And data classification. So we have here the following objectives. How to distinguish between qualitative data and quantitative data. Next is how to classify data with respect to the 4 levels of measurement: nominal, ordinal, interval, and ratio. So the statistics manggod, once nga mag-study manggod ka, important jud nga involved jud ang ato ang mga data. The nature of the data you are working with all determined with statistical procedure can be used. So first muna nato, kung maggamit manggod tag data, we have to know kung qualitative ba siya or quantitative. Important jud kay na siya. Okay? From the word quality, okay, it consists attributes, labels, or non-numerical entries. Hindi ginagamit ang numbers. Pag quantity or qualitative data consists of numerical measurements or counts. Nag-involve siya numbers. That's it. Dali ra kay siya. No? Ang gawas na sa inyong exam, quiz, assignment, no? Dali ra kay pag-identify sa quality of quantity. No? So example, o klaro kayo yung answer diri, no? Tanaw nato asa dira ang quali or quanti. Explain your reasoning. So kung makita nimo diri, we have a data of model sa cars and the suggested retail price. So kung makita nimo diri ang model, this is what we call the qualitative, and then kani ang quantitative because it represents numbers. Kani it represents models, non-numerical siya. 'Di ba? So mo na ang iyang giingon diri. 'Di ba? Ang SRP numerical entries. So quantitative. Ang isa non-numerical entries ang vehicle models. Inatura, that's it. 'Di ba? Di man kay siya lisod identify pud, no? So next naman pud nato is ang level of measurements. So sa level of measurement manggod, diri manggod ginatan-aw nato ang order niya from lowest to highest, no? So first muna nato is the nominal, ordinal, interval, ratio. So sa nominal manggod are qualitative only. So ibig sabihin ano lang, non-numerical, no? Data that this level are categorized using names, labels, qualities. No mathematical computation can be made at this level. And this is what also called that the lowest form of measurement. Siya ang lowest, nominal. So take note of that. So for example, ano ba yung mga nominal natin? So ang nominal nato, pwede siya nationality, yung name mo, no? Pwede po yung plate number. Yes, pwede gyapon na siya manominal ang plate number kasi your identity manggud na labels. Okay? So careful ka ana, no? Hindi naman ina-add yung plate number, no? Kung magamit siya og addition, subtraction, lahi na, 'di ba? So contact number, is it nominal? Yes, kaya hindi man pud ma-add, subtract man ng contact number, identity man na siya. 'Di ba? Blood type, your name, marital status, color, shape, kana daghan kaayo. Your color of your eye, shape sa imong face, kana nominal level. Ang daming mga example. Next is ordinal level. This is qualitative or quantitative data. Pero ang nakalahi lang ani from the word order, kailangan na arrangement, rank, but differences between data entries are not meaningful. Okay? So pwedeng magamit diri ang sa pageant, 'di ba? Ang sa pageant is by ranking, 'di ba? Or sa military ranking, or pwede pod sa police nga ranking, 'di ba? SPOY nana, or lieutenant, 'di ba? Sa military ranking, or pwede siya Likert scale, 'di ba? Kay ranking man ta sa Likert scale, like never, seldom, often, always. Ayan. As long as it involves order or involves ranking. Okay? So example, ayan, natin nakita diri, no? So kabalo na tao si answer diri, no? Sa top 5 TV programs. So from the word top, 'di ba? Top 5 gi-order nimo from 1 to 5. So mo ni siya ang ordinal. And then network affiliates,
in Pittsburgh, PA. So kani sila mga network. So it is a label and non-numerical. So ang answer ana is nominal. Okay? So next, naroon naman akong gingon dire, collection of phone numbers. Kana nominal na siya. 'Di ba? The final standing for Pacific Division of the National Basketball Association, final standing, 'di ba? That is rank. No? Kay ano man good na ranking ang pasabot ng pod sa standing. Okay? So next naman pod is naatay two highest level measurement consists of quantitative data only. So ang interval at saka ang ratio level quantitative sila. Ibig sabihin it involves numbers. That's it. Quantitative. So ang interval, ang kalainan sa duha. Ang interval manggod can be ordered. Meaningful differences between data entries can be calculated. Interval level, a 0 entry simply represents position on scale. The entry is not in an inherent 0. Okay? So ang ibig sabihin, yung 0 nato, okay, kay naa siya'y meaning man po dili pasabot nga 0 kay wala jud empty. So for example, IQ test. No? Kung ma-0 ka sa IQ test, di man pasabot nga 0 ang imong utok oy sulod, di ba? Meaning na belong lang ka sa moron, di ba? Stupid o di ba? Nay meaning. Inana siya. Pag 0 degrees Celsius or 0 Fahrenheit, di man pasabot nga wala kay na feel nga tugnaw o kainit. Di ba? Ang pasabot ra ana sa 0 Celsius hindi tugnaw, inana. So meaning na ay value. Okay? The inherent 0 is a 0 that implies none. Okay? So for instance, the amount of money you have savings could be $0. So pag 0 ay mong dollar, meaning wala. Dira na na ang ratio level. Careful jud mo aning interval and ratio kay daghan kay masayop ani. No? Sa pag-identify sa 0, inherent 0. Okay, sa interval na may meaning ang 0. So example sa time, kasi pasabot sa 00 sa military time, di ba? Pasabot ana is 12 AM pag 00, di ba? Or 0 degree angle. Di ba? Pag 0 degree angle, di man pasabot walay angle, di ba? So naagihapon na siya. So again, sa ratio level of measurement is a similar data to the interval level with the added property that a 0 entry is inherent 0. So ibig sabihin 0 talaga siya. Mo na yung pasabot diri oh. Inherent 0 implies none, as in wala. No? And remember that the ratio level is the highest form of measurement. Highest. So take note of that, ha? The ratio of two data values can be formed so that the data can be meaningfully expressed as a multiple of another. So example, $0. So wala jud kay kwarta. 0 imong ATM. Wa pa ka na sweldoan, di ba? Or wala pa sulod. 0 volume. Daghan kay example sa ratio, volume, density, length, width, height. No, kung 0 ang height, heightless. Kung 0 ang weight, weightless. Inana siya. No? So na-gets ni siya o na-explain na ako dire ang temperature. Interval na siya. Okay? Sa IQ test, EQ test, interval. Ratio, ang daming example sa ratio basta pag 0, 0 gali. No? So example 3, ayan. Classifying data by level. So kung makita nimo dire, two sets are shown at the left. Natay duha ka buok. No? So natay 2009 American League home run totals by team, and of course the New York data nato. Okay? So diri sa New York Yankees World Series victories. So diri asa man dira ang interval at saka ang ratio level, and explain your answer. So both of these data sets contain quantitative. Of course, bisag ang years, number man jud na. Diba? Consider the dates of the Yankees World Series victories. No? It makes sense to find the difference between the specific dates.
For instance, kung imong i-minus or i-plus, basta na addition and subtraction nga property, pwede magamit ang ratio. No? Pero diri, kung sa years manggod, kung 2009 minus 1923 is 86 years. But it doesn't make sense to say that 1 year is a multiple of another. So this data is interval. Okay, ang year kay interval pod na basta mag-involve time. Na interval na siya. However, home run goals can find difference and write ratios. So kung makita nimo diri sa ato ang kaning table, kani ratio jud ni kay home run total man ni. 'Di ba? So pwede nimo siya ma-minus, ma-subtract kay makita man nimo ang differences and also ratios. Na gets ba siya? Okay. So inana ang pag-identify sa ato ang ratio at saka interval. So example, try it yourself. Body temperature, interval, heat rates, beats per minute. Okay? Ratio, of course. Kaya kung 0 ang heart rate, di patay na. 'Di ba? Wala na nag-exist. So inana. Okay? So we have now the table para sa summarize nato with the operation are meaningful at each 4 levels of measurement. So yun nga, na-mention na ako, lowest form of measurement is nominal. Ang ordinal, sakop niya si nominal at saka si ordinal, yung self. Pag ordinal, sakop niya ang nominal, ordinal, saka interval. Pag ratio, highest form of measurement. Iyaatanan na. No? So, mo na ang ako ang pasabot diri. So, take note aning mga gi-explain niya diri para ma-identify nimo kung nominal, ordinal, interval ba siya, and ratio. So example, sa nominal, qualitative data, mga types of TV shows, no, televised by a network. Di ba? Kani, non-numerical man eh. Kani, ordinal, kaning sa, makita na to sa TV, G, parental guidance, di ba? Then PG-13, R, then NC-17. So mo na ang pasabot sa rank, gina-rank niya. Pareha to sa ato, di ba? G, PG, then SPG, then diretso. Di ba? Sa ato ang TV. Okay? So next naman po ang interval. So kung makita niyo sa interval, kay gagamit siya og temperature. Basta galing temperature, automatic interval na quantitative. Ang ordinal, either qualitative or quantitative na siya ha. Ang ratio kay quantitative. Okay? Kani, ang sa quantitative is the average monthly precipitation in inches. So, inches, centimeter, liter, kilometer, o kana, or ratio na tanan. No? Mostly ginagamit yun ang ratio pag mag-study na mo sa inyong thesis mampun. Okay? And that's it sa ato ang discussion. And again, sa inyong assignment, quiz, exam, muhatag ra ko, make sure nga mag-practice na jud mo ani. Ayan, ang zero ninyo ni tanan kay dira ra jud kumukuha. Sayon ra jud kayo pangkuha kay na mo idea unsay mamanggawas kay naraman diri. No, at least para dili mo mahagbong mampud no kay dali ra mampud kay na sila. Okay? And next nato is the data collection and experimental design. So, naatay following objectives: how to design a statistical study, how to collect data by doing an observational study, performing an experiment, using a simulation or using a survey, how to design an experiment, and how to create a sample using random sampling, simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, and systematic sampling, and how to identify a biased sample. Okay? So, diri importante jud kayo ni nga topic kay dira jud magsugod pod sa inyo ang pag mag-thesis na mo. Okay? Or kanang mag-research na mo. Okay? Kay ang goal man gud diri sa statistical study is to collect data. 'Di ba? Dili man pod siguro nga tagana mo data siguro. Syempre tudluan man mo how to collect data. And then use the data to make a decision. Any decision to make using a result of a statistical study is only as good as the process to obtain
the data. Okay? And we have now the guidelines para sa designing a statistical study. First muna is identify the variables of interest or focus and the population of the study. Mo na jud na pag mag-thesis na ka, dapat kabalo ka on sa imong population. Kung education ang imong kurso, kung sa man ang imong study, ang population nimo ba is more on sa Iligan City ba, sa barangay, sa school lang ba ang population mo? So you have to know the variable of interest. Okay? Next is develop a detailed plan for collecting data. If you use sample, make sure the sample is representative of the population. So for example, sa MSU IIT, no? Kung mo na ang imong population, number of students na nag-enroll for this first semester, no? Mukuha lang pod ka og sample dadto. Pwede pod by colleges. Okay, dili tanan estudyante nga nag-enroll first semester basin niabot ng 20,000. Kapoy ba pod mag-collect data ha, ay daghan kayo. Why not na College of Nursing? Basin 50 lang sila nag-enroll for first semester. So mo to make sure kuha lang kag sample. Then collect data. Okay? Sa step 4, describe the data using descriptive statistics technique. No? Sa descriptive statistics, dira na ka mag-graph, dira na jud ka mag-tabular presentation, textual. Kuhaon lang nimo ang mga variables nila. Okay? Kung mag-collect na ang data, pwede nimo kuhaon ang age nila, gender, ang income nila, sa ilang family, ayan, public or private ba sila nag-high school, daghan kayog mga variables na pwede. Okay? Nga para ma-collect nato sa ilang data. No, depende jud sa imong study. Next is interpret the data and make decision about the population using inferential statistics. So kani siya is more on decision making, how you interpret the results, no? Unsa nga statistical tools nga gamiton. And then the last is identify possible errors. So sa statistics jud na mawala, naa jud na siya error. No, passive, make sure nga gamay ra jud og error. Kay mo man ang ato ang gusto man pud nga gamay rag error, no? Possible mga 1% or 5% ra mo jud dapat. Next is the data collection. There are several ways to collect data. Daghan kayo og na-learn nato diri. Kay ang uban man gud di kabalo unsa ang pag-collect sa data. So the focus of this study dictates the best way to collect data. And we have here the following brief summary of 4 methods of data collection. First is do observational study. So the observational study, a researcher observes and measures characteristics of interest of part of the population but does not change existing condition. For instances, an observational study was performed in which researchers observed and record by the mounting behavior of non-food objects of children up to 3 years old. So kani siya is more on observe lang ka. Kasagara sa mga kurso nga gumagamit ng observational study, mga sociology, anthropology, mga psychologists, kana more on observation ra na sila. No? Basta walay na change sa existing condition, no? Pwede pud sa mga education, ayan. Basta nag-observe lang ka, no? Pwede pud ka by video, tan-awon lang nimo, nag-observe lang ka. History, pwede pod, no? So next pod is perform an experiment. So kaning experiment na titled treatment is applied to part of a population and responses are observed. Another part of the population may be used as a control group in which no treatment is applied. So in many cases, subjects sometimes called experimental units in the control group are given placebo, which is harmless, unmedicated treatment that it may look like the real treatment. The responses of the treatment group and control group can be compared and studied. No? Sa kasagara nga gagamit og experiment manggod pag mag-thesis na ka, mga medical professionals. Pwede ang mga nurses, medtech, radtech, pharmacists, dietitian, no? Pwede pod mga chemists, biologists, as long as they're using laboratories manggod.
Okay? Ang iyang pasabot dire control group na good tay gina-compare good, no? Control group at saka experimental group. So ang control group wala kay ginabuhat niya treatment. For example, COVID-19 vaccine, no? 'Di ba kabantay ka daghan kaayo ang wala nagapa-vaccine. So mahulog sila sa control group. Kaya wala man sila nagpa-vaccine, 'di ba? Wala man sila gitagaan og treatment. Ang mga nagpa-vaccine, sila ang experimental group. So meaning pag naatay experimental group katong nagpa-vaccine, makita jud nato ang differences, no, nga naabay significant or effective ba yung COVID-19 vaccine. Kay kung effective na siya, we can use the COVID vaccine, no? Kay kung mga control group nagkasakit kasi sila nagpa-vaccine, makita jud ang differences nga effective jud ang COVID vaccine. Na gets ba? So inana siya. Okay? Ang sa control group at saka experimental group. Ang pasabot naman sa placebo, naatay control group nga naa sila ginatake nga medicine pero harmless, unmedicated treatment. For example, naatay i-take nga medicine na tambal. O butang ato tambal na galing medicine. Medicine, medical ano, medicine. Ayan. So sa medicine naatay ginatake nga tinuod nga tambal. Mag-take jud sila tinuod nga tambal. Ang isa mag-take pud sila tambal sa control group pero harmless way sulod. Para dili pod halata pud no nga lisod pod kay kung wala sila i-take, mailahan jud nimo nga control group sila. No, naa kay mga group of people nga i-take jud nimo sila og something medicine. No, para ma-experimentohan nimo kung effective ba yung tinuod na nagatake og medicine kaysa atong nagatake og medicine nga dili to tinuod, no? Na nagatake gyapon sila. Kay para makita nimo ang significance sa duha ka group. Mao nang ginatawag nga placebo. Ang katong nagatake og unreal medicine, unmedicated treatment na masabtan ra ninyo na pag mag-kurso nimo kay medtech, radtech kana kasagaran mo nilang ginagamit mga experiment or pharmacies, no? So next naman pod nato simulation is a mathematical or physical model to reproduce the condition of the situation or process. Ang collecting data often involves the use of computers. Simulation allows you to study situations that are impractical or even dangerous to create a real life. Okay? And often they save time and money. So kani siya is more on simulation. Example, mga piloto, mga kurso nga piloto or marine, kami mga statistician, more on simulation. Kay lisod pud mag-study ka og kanang mga pod no, traffic light, di ba? Lisod po mag-study na kung mga traffic light na lisod pud kaayo no, mga dagko kaya pud na sila na mga vehicle and grabe ka complicated na. So why not you do simulation that involves computers? Kana mga ComSci, IT kana ginagamit pud na nila na as your thesis. Simulation ang ginagamit ana. Okay? And ang last survey. Kasagara mga ga-survey ani pwede sa tanan, of course. Mga education, survey na, no? Is an investigation of one or more characteristics of the population. Most often, surveys are carried out on people by asking them questions. 'Di ba? Familiar man ta no, mangutana lang ta sa interview, maghatag tag questionnaires, no? For instances, a survey is conducted on the sample of male physician to determine whether the primary reason for their career choice is financial stability. No? Inana ra, depende sa imo ang study na, no? Pwede pud kayo na magamit ang survey. Okay? So example, unsaon nato pag-determine ang data collection, usa nga method ang gigamit. So number 1, a study of effect of changing flight patterns on the number of airplane accidents. So kana simulation. No, lisod pud kayo survey no, airplane na gali or experiment dili pwede no, kay na lahi pud na. Okay, a study of effect of eating oatmeal on lowering blood pressure. Kana that is a experiment no, kung nabay effect ang
pag-lower sa blood pressure by eating oatmeal. Number 3, study of how 4th grade students solve puzzle. Kana, observational. Kana, kay observe mang good kaniya. No? And number 4, study of US President's approval rating of US President. So kana siya is a survey. Okay? So make sure practice mo niya. Napot try it yourself. A study of effect exercise relieving depression. Sama na siya. And then number 2, a study of success of graduates of large university in finding a job within 1 year graduation. Diba? So kana practice pud mo nga unsa gigamit nga method of data collection. Hindi man kay siya lisod. Basta as long as nakasabot jud ka sa content ana nila. Next naman is the experimental design. So kani nga experimental design, in order to produce meaningful unbiased result, experiments should be carefully designed and executed. Importante jud ni kay usahay man good ka na mag-thesis bitaw ta kay naay mga bias. No? Kana mag-survey gali kay ikaw na lang ang mo survey. Ikaw na lang ang mo answer sa questionnaire, o di ba? Daghang kay kog mailan og mga inana. So bias did na. So naa jud proper way, procedure jud para hinot ang imong result, no? It is important to know what steps should be taken to make the result and experiment valid. And then we have 3 key elements para sa well-designed experiment. Ginatawag man gud na siya control, randomization, and replication. So because the experimental result can be ruined by a variety of factors, no? Being able to control these influential factors is important. Then one factor is the compounding variable. So take note, unsa ning compounding variable? Okay, occurs when the experimenter cannot tell the difference between the effects of the different factors on the variable. So example, kay para mas masabtan ang compounding variable, dili man gud mo ma-identify. Ikaw nga experimenter, unsa nay hindi mo ma-identify ang difference sa effect sa factors of the variable. So example to attract more customer, a coffee shop owner experiment by remodeling her shop using bright colors. So kung nakay negosyo nga coffee shop, gi-remodel nimo ang shop using bright colors. At the same time, naa pa jud shopping mall nearby has its grand opening. So example, SM Mall sa Iligan, di ba? Dapat nanay SM Mall sa Iligan. Kung nag-grand opening gayang mall niya nag-timing, nag-coffee shop pa jud ka, tapad sa mall, di ba? So mahitabuan na if a business at the company shop increases, it cannot be determined whether it is because of the new colors or the new shopping mall. Na-gets ba? Mo nang ikaw as an experimenter, dili mo ma-determine asa ang effect nga nung daghan kay kaghalin. Wa kabalo nga nung daghan kay kaghalin sa imong coffee shop man pod no. Is it na color ba na imong gi-design or siya as shopping mall nga na open? Na-gets ba? So mo na siya ang compounding variable. Next naman, another factor that can be affect experimental result is the placebo effect. Okay? Ang sa placebo effect manggod occurs when the subject reacts favorably to the placebo, when in fact, the subject has been given no medical treatment at all. No? So inana ang ginabuhat pag mag-experiment ka, naa kay tagaan og placebo, naapod kay tagaan og real medicine. No? So para makita nimo nga dili kay mabayas. No? To help control or minimize the placebo effect, the technique is the blinding can be used. So meaning, sa blinding manggod, ang mga subjects, hindi nila alam ano yung nire-receive nila na treatment or placebo ba siya. So example, yung na-mention ko nga tambal or medicine. So ang ginatake nila, butang nato, they are 20 sa control group, then 20 pod sa experimental group. Ang sa experimental group sila ang sa treatment. Sila yung ginatreat. And ang isa is placebo, ang control group. So ang ginabuhat nato, kita as experimenter, ginatagaan nato sila medicine lahat. Pero silang
sila nga 40 man na sila kabuk, hindi nila alam kung placebo ba or treatment ba yung tinitake nila nga medicine. So, nindot siya nga technique kasi hindi nila alam, less yung bias. Hindi siya daya. Kasi kung alam nila nga fake yung treatment, yung isa alam nila yung free treatment, na adjay bias. Kasi pag abot sa survey, makaingon sila nga effective na noon. Nuggets ba siya? So mas mayo di nila alam. No? Ang double-blind experiment, neither the experimenter nor the subjects know if the subjects are receiving a treatment or placebo. So ang diri, ang sa treatment at saka sa placebo, balik na no, kung 2020 diri, nung sample nato, sa treatment at saka sa placebo, hindi alam ng experimenter sino yung binibigyan ng treatment or ang placebo sa pagbigay ng medicine. Hindi nila alam. So mas nindot pud ni nga study pag double blind experiment kasi hindi nila lahat nila alam, no? Kay para pag at the end of the study manggod, pag reveal na dayon sa result, dito na dayon may bawaan na dayon ang study man pod kung asang effective nga result kung pag-take ba sa medicine, sa real medicine or katong placebo lang. So ina na ang nakanindot sa double-blind experiment. Hindi alam lahat ng experimenter at saka yung subject. Nakuha siya. So this type of experimental design is prepared by the researchers. Mostly sa mga researchers, ito yung ginagamit. Sa mga scientists po, ito yung ginagamit talaga. Double-blind experiment. Mas effective yun. No? Another technique that can be used to obtain unbiased result is the randomization. So ang randomization manggod is the process of randomly assigning objects to different treatment groups. So kung makita nimo diri sa diagram manggod, mo ni siya ang diagram niya. First nato is the completely randomized design. Subjects are assigned to different treatment groups through random selection. Okay? So ang pasabot ani kin nag-random ta nga group. So in some experiments, it may be necessary for the experimenter to use block, which are group of subjects with a similar characteristic. Pwede na to i-blocking. Example, ang imong study kay mga edad nila from 30 to 50 years old na sample nimo. So sa sample nimo, gusto nimo siya i-block, meaning i-grupo sila by age. So pwede nimo siya i-grupo 13 to 39 years old, 40 to 49 years old, then over 50 years old. Pwede siya inana. Randomized block design ang tawag. Okay? Nakuha siya. Pwede nimo i-grupo. To use the randomized block design, you should divide subjects with the similar characteristics into blocks. And then within each block, randomly assign subject to treatment groups. So nakuha siya. So pwede nimo siya i-grupo, i-blocking. Pag naka-block na sa sample ani, nabutang nato 20 ka buok ang tao ani 30 to 39 years old. Pwede nimo sila ihiwalay. Ang isa control group, ang isa treatment group. Inana siya. So mo na yang pasabot diri. No? So for instance, an experimenter is testing the effects of a new weight loss drink may first divide the subject into age categories. For example, age natay drink, no? Na sila weight loss drink, no? From 30 to 50 years old. So ang gibuhat niya randomized block design ang gibuhat ani by age. Dayon pag naanatay na block na, ihiwalay na pud nato sa control at saka treatment group. Okay, para sa kaninga study na weight loss drink. Inana siya. Okay? So nakuha ba ang randomized block design? Okay? So next naman po nato is the experimental design match pair design where subjects are paired up according to similarity. So from the word match pair duha ra ni kabuok ha. One subject in the pair is randomly selected receive one treatment and then the other subject received another different treatment. No? So the instance, two subjects may be paired up because of their age,
geographical location, or particular physical characteristic. So kasagara sa mga ginapair ani, make sure niya pareha silang age, similar siya ba? No? Ma-paired up siya, geographic location, pwede po taga-iligan ng duha, ana i-pair man gud na nimo. Or particular physical characteristic, kung tambok, para sila tambok, o i-pair na sila, niwang pair pod. No? Sample size, which is the number of subjects, is another important part of experiment design. To improve the validity of experimental results, replication is required. So we have here replication, another definition na pod. So kani siya is the experiment under the same or similar condition, repetition. So example, suppose an experiment design is to test a vaccine against strain of influenza. So the experiment of 10,000 people are given vaccine and another 10,000 people given placebo, meaning fake nga vaccine or unreal nga medicine. No, pero ipaturok gyapon sila og syringe gihapon, no, para pud halata abi lag real pero placebo ra sila nay mga inana, no. So ibalit 20,000 ang ato ang sample ani for this experiment. Kay para makita nato ang difference kung effective ba yung vaccine or dili. So the effectiveness of the vaccine would most likely be observed. Okay, the same gyapon siya sa study nga na-mention na ako sa COVID-19 nato. Di ba ang sa COVID-19 nga vaccine kay di ba naamantay control group at saka experimental group. So katong mga nag-take og vaccine kaysa sa mga wala nag-take og vaccine, makita jud nimo ang difference kung effective ba siya or dili. So luoy kay itong mga control group nga wala nag-take og vaccine. Okay, mas maapektuhan jud sila sa COVID mampod. Okay, so inana siya. Okay, so anyway, we have here an example mampod para sa analyzing experimental design. So a company wants to test the effectiveness of a new gum developed to help people quit smoking. Identified a potential problem with a given experimental design and suggest a way to improve it. So the company identifies 10 adults who are heavy smokers. Okay, natay 10 adults nga heavy smokers. Gi-divide na to sila. 5 of the subjects are given a new gum, then the other 5 given a placebo. So kato siya is fake gum. Tagaan gyapon na siya gum, no, pero dili siya kanang api sa experimental. New gum nga makaundang sila sa smoking. Ang isa placebo. So after 2 months, the subject are evaluated and it found that 5 subjects using the new gum have quit smoking. What do you think of this? Is it effective ba? Sa number 1. So ang concern lang ani is ang sample size being used, which is not large enough to validate. And then we don't know sa ang population mang good niya para makakonclude ka nga effective ba yung new gum para makaquit sila sa smoking. Okay? And the experiments must be replicated to improve the validity. Na gets ba ang number 1? Dili kay siya enough ang iyang effectiveness sa new gum develop. No? At sa gender pod, mag-matter pod na. No? Sa number 2, company identifies 1,000 o kani 1,000 daghan na kayo ang gikuha nato nga sample who are heavy smokers. The subject are divided into block according to gender. O kani, so ang iyang gibuhat diri is block design. Ang iyang gagamit nga technique para less ang bias. So by gender, male at saka female. So yung female are given the new gums and male are given a placebo sa gum. No? After 2 months, a significant number of male subjected have quit smoking. So what do you think the solution of this? Or is it effective ba ang new gum for this? The group are not similar. The new gum may have a greater effect on the women than on men or vice versa. The subject can be divided into blocks according to gender, but then within each block, they must be randomly assigned to be in the treatment group or in the control group.
So kani siya nga study man good, kailangan pa jud siya kato kay gender naman, male female. So maayo ka nang randomize jud siya. Kato kay giblock lang according to gender. Na gets ba ang study ani, or na gets ba how to understand the situation of this? Okay. So next naman po nato is the sampling techniques. So sa sampling techniques nato diri is the important first muna ang census. No, nakapamilya man siguro mo no na mag-census sa kada balay, no? Meaning we have to count or measure an entire population. Taking a census provides complete information, but is often costly and difficult to perform. No, kung maka-imagine jud ka no kanang mga naga-census lisod kay jud kay na kay ikaw jud ang mag survey pila ka tao kada balay, no, tanan jud na, it may cost ako kay siya gasto jud ana and ang perform kay wa kabalo kanang taga bukid, no, kanang lisod kayo i-reach out pila man jud na sila, di ba? A sampling is a count of or measure of part of the population. Is more commonly used in the statistical studies. No? To collect a biased data, a researcher must ensure that the sample is representative of the population. Okay? And next naman po is ang sampling error may occur. Dili jud na siya mawala manggod. So sa sampling error manggod is the difference between the result of the sample and those of the population. No? In learning inferential statistic, we will learn the techniques of controlling sampling errors. So kani nga sampling errors sa inferential statistics na siya ma-discuss. Pagka-finals na ninyo, ayan na siya i-discuss dadto. Okay? So ang random sample nato dire is one of the which every member of the population has an equal chance to be selected. No? Mo ni siya, familiar mo ana SRS or simple random sampling. Lahat na ay chance nga selected. Example kanang bunutan, 'di ba? Example kung mag-oral recitation ko sa klase, then na ako'y bowl nga magbunutan. So kana siya simple random sampling ang tawag kasi lahat na ay chance being selected. No? Lahat matawag jud na chance nga matawag jud ka pag mag-oral recitation sa klase. Ayan, SRS ang tawag ana. One way to collect a simple random sample is to assign a different number to each member of the population and then use a random number table like the appendix B nga makita nimo diri. So kani siya ay random numbers ni siya, counts or measure for members of the population whose numbers correspond generated using the table would be in the sample. So ay lang magka-confuse ani, ang tawag lang ani is random numbers. Kasagara gina-generate nato na siya sa computer or sa software programs, no? Kaya pwede pod ang computer siya nay mohatag og number sa ato no, para maka-generate as a random number. No, muna ng example. Pero isa sa mga pinakasayon jud na random sample ang kaning SRS. Kay lahat na i-chance to be collected mampud, no? So mo to ang akong example ang bunutan. Ayan, oral exam nga magbunutan. Di ba pwede kayo ni mahitabo diri, no? So inana lang ang SRS. Example, there are 731 students currently enrolled in statistics course at your school, and you wish to perform a sample of 8 students to answer some survey questions. Select students will be belong in the simple random sample. So inana, pwede kang magbunot or kuha ka og 8 students, okay, random jud na siya para sa imong survey question. So assign 1 to 731. Okay? Kani dili ka tan-aw ha. Asa to siya? Ayan, 731 to the student in the course. In the table random numbers, ay lang mo ka-confuse ani ha, table random numbers ra na siya.
no, sa computer software generated ra na siya. Inana ra yang ginabuhat, no? Kung maglisod kag manghula og number, bitaw pwede ka mag computer generated numbers. So assigning 1 to 731, the table dire, choosing a starting place at the random and read the digit in the group of 3. Because 731 is a 3-digit number. 3 man siya dire. For instance, if you started in the third row of the table of the beginning of the second column, you would group the number as follows. No? So inana ang pagbuhat sa random sampling manggod. Dili na pud na siya gikan kung gusto ka mag-randomize numbers. No? So dili kay siya lisod ha kay basin ma-confuse mo pud mo diri. Ignoring numbers greater than 731, the first 8 numbers are kani 719, kani 662, ayan, kani 662, 738, by 3 na siyang gibuhat lang niya. By 3. Ayan, no? Kani by 3. By 3 numbers ra na siya. 650 and 453 589 ana siya. No? Kay daghan ba kay mga numbers 731 baya. So yang gibuhat is ga-form siya simple random sampling. So kani siya ang nigawas ani ang pasabot ra na gikan ra na sa computerized manggod anari diri. Pag maggamit ka og computer, pwede ang computer ang muhatag og numero sa imoa para makakuha ka og 8 students para mag-answer sa imong survey question. Nagets ba? So ay lang mo ka-confuse ana. Ang concept ra sa simple random sampling is magbunot ra jud ka. Magkuha ra kag to be chance nga selected. Okay? So next naman pod, when you choose members of a sample, you should decide whether it is acceptable to have a same population member selected more than once. And if it is acceptable, then the sampling process is said to be with replacement. If it is not acceptable, then the sampling is said to be without replacement. And then commonly used na siya nga sampling techniques, that is next na to ang stratified sample. So ang stratified sample na atay ginatawag na strata. Okay? So it is important for the sample to have a members of each segment of the population. Stratified. Depending on the focus of the study, members of the population are divided into 2 or more subsets. Okay? So example, kung ang sa inyo ang barangay, no, pwede na to sila i-grupo by age, gender, ethnicity, or even political preference. A sample is then randomly selected from each of the strata. So example, sa Iligan City, each barangay, naatay na grupo ng mga barangay. Pwede po barangay sa Naplanon, sa San Miguel, then barangay po sa Saray, ayan. So pwede na to sila i-grupo asa dira ang low income, middle income, and then high income. Sa particular nga barangay, sa Barangay Loinab, pangitaon nato sa mga balay dira kinsa ang low income. Ina na, so gagamit kag strata. Kay balay-balay man gud ni, every family man gud ni, pila man kabuk family sa kani nga population diri sa barangay. No? So you're using strata kay kagrupo man na sila. The same gyapon diri. Pag nakabuhat ka group manggod, mopili ka kada family. Dili tanan ha, mopili lang kag duha, tulo, duha, ana ra. Okay? So stratified sample ang tawag ana. Nakuha siya. Okay? So next naman po, ang cluster sample, kani siya is naturally occurring subgroups na. Meaning, nag-exist na. No? Natural na. So each having similar characteristic, a cluster sample may be the most appropriate. Kani mas appropriate jud na siya kaysa ani kaning stratified. Kay ano manggod, ikaw pay
pili, ikaw pa yung mag-grouping, 'di ba? Diri natural group na siya. For example, region, 'di ba? Pwede nimo in the Philippines, 'di ba, pila man ka buok regions. No, pwede nimo siya ma-sample agad. Pwede ka mo region 10, 'di ba? In the Philippines, kuha lang kag region 10 sa imong sample, or region 5 or region 2 inana. Or pwede pod by zip code or by clusters. Inana siya, no? Pwede pod example sa senior high school. 'Di ba? Sa senior high school na STEM, ABM, 'di ba? TVL, gas, kana naka-cluster na sila daan. So pwede ka mukuha og sample dira nga naka-cluster na sila. No? As long as it is naturally occurring subgroup na siya. Nakuha siya. And select all the members in one or more. Pwede ka mo pili na dayon sa nga sample. Basta naka-cluster na daan. So yun nga, example of clusters could be different sections of same course or different branches of the bank. So diri, for instance, to collect the cluster of sample of number of people who are live in the West Ridge County household, divide the household into groups according to zip code. Kana, naturally occurring naman ang zip code, di ba? So pag naana kay lista sa mga zip code, pili na lang dayon ka. Dira na dayon ka mag-random sampling na dayon. Nakuha siya. No? But not all zip codes, and count the number of people living in the household. Okay? So using the cluster sample, care must be taken to ensure all the clusters have similar characteristics. So inato ang clustering. Okay? Again, take note ha, kung si kalainan sa cluster and stratified. Lastly, ang systematic. So ang systematic sample is a sample in which each member of the population is assigned a number. And then a member of the population are ordered in the same way, and starting na member is randomly selected. So kung sa itong nga nakuha nga number, mao na itong nga grupo. For example, kani para mas masabtan, sa klase, ako mag-handle ko sa class, gusto ko mag-reporting mo. Diba? Mag-reporting mo 5 groups. So, sa mga naglingkod nga estudyante sa ato ba, mag-count sila 1 to 5. Diba? Mag-count sila 1, 2, 3, 4, 5. Pagkahuman, bilang na po another 1, 2, 3, 4, 5. Dahil pagkahuman, ang mga number 1, nakakuha mo ng group 1. Ang mga nakakuha 2 mo ng group 2, and so on. And then, that's it. What you call the systematic sample. Ginatawag po na siya systematic jump. Okay? Kay ang ginabuhat lang dire katong mga nakakuha og number 2, mo na to imong kuhaan nga sample na. No, mas dali. Advantage na siya sa systematic sampling, easy pa jud siya gamiton in case of the regularly occurring pattern in the data. However, this type of sampling should be avoided. Ano, kanang murag naanad na ba? Wala na kaya random na kay ang gibuhat ng diri systematic. So isa sa mga ginabuhat pod ni siya nga technique. Okay? So yun nga na mention niya diri, every 100 household ang kuha niya nga sample. Mo niyang i-choose niya sa iyang study. Okay? So inato siya ang isa sa mga sampling techniques. And also kanang silang upat, ang simple random sampling, ang stratified, cluster, and systematic sample, ginatawag sila og probability techniques gyapon nga random techniques. Namang good tay non-probability manggod. Okay? So pag non-probability is naay bias. So mo na siya ang ginatawag na convenient sample. So ang convenient sample, ikaw namili sa members of the population. Okay, wala nakagarandom. Meaning na ay favoritism, ikaw na nipili. Imong friendship siguro, kung mag-survey ka sa school, imong friendship na lang ang ipa-answer nimo sa survey. Ayan, mga kaila lang nimo, dili siya randomized. So, naay possibility nga bati imong result sa imong study. Dako kay siya error. Okay? So, example,
Identify the sampling technique. Number 1, you divide the student population with respect to majors and randomly select the question some students in each major. So say pasabot kung natay population sa school, dayon divide nato sila by the major, basin major of biology, major of social work, ba medtech, radtech, pharmacist, nursing, pwede inana. Kasi tawag ani nga technique. Ang tawag na is stratified. Okay? Kay strata man na siya. Lahi ang natural occurring ha, dili na siya ano ha, cluster. Okay, ang kasagaran nga ginagamit nga cluster is kanang kanang zip code nga zone or kanang sa by region. Natural occurred na siya. Kani kurso man na. Diba? Sample, mga tao manggod na sila. Okay? So lahi ang kalainan sa duha ha. So anyway, number 2, you assign each student a number of and generated random numbers. Then yung question is student whose number is randomly selected. So kani siya, dali ra kayo siya sabtono, simple random sampling ang answer ana. Then next, number 3, you select students who are in your biology class. So kani siya is a convenience sample because of namili lang ka. You select manggod, dili manggod ka nag probability sampling manggod, 'di ba? So kana siya is a non-probability sampling, kay nagpili manggod ka. Okay? So dire try it yourself, answer mo ani, you select a class at the random and question each student in the class. You select You select a class at random sa may answer ana. O kanit every 25th student. Klaro naman kayo na systematic. And then that's it. So again, sa mga makita niyo diri kumukuha sa assignment, quiz, exam. So make sure you practice all of this. You answer this. Okay, possible mugawas ra jud na siya. Para at least ma-practice pud ninyo. Okay, so that's it.